Mnogi ljudi misle da su najbolji kuvari Francuzi. Ali ja nisam Francuz. Ja sam Stamen de Valois. 112. kuvar na ACP listi. Upisan kao Francuz, ali ja nisam Francuz. Ceo život sam posvetio tome da budem najbolji. A to ću danas i postati. Mnogi ljudi sebi postave visoke ciljeve, a na kraju ništa ne postignu. Agnar Svensson. Ubica životinja. Jedan od takvih ljudi. Congratulations, you are the greatest chef in the world. Here is your certificate. Mnogi ljudi zavide na tuđem uspehu. A mene on motiviše. Motiviše da napravim najbolji specijalitet ikada. Buf krušnjon. Najbitniji deo kuvanja je biti ponosan na svoj specijalitet. Ja sam Stamen de Valois. Ja sam vegan. Ja se ponosim svojim delima.